Sad je ovdje vrlo nepraktično preći zapravo i sad ćemo morati naći nekakve alternativne. Ne, Bosna imaju štenge sa dole, nisam siguran. Pa narod će valjda to da osigura. Ajmo vići. Ajmo vidjeti. Ako ne, onda budemo ovaj Krugić napraviti. A ovo je knez Vladimir Kijevski. Tako je, tako. To je osnivač Rusije, ja? Da, evo tu. Ovo je recentni spomenik, kada se napravili. A da, mora se pokazati da je Kijev, ja? Pa naravno, do tad ga se nisu setili. Da. Dok se Vlasi sete. Aha. Evo, tu su sine. Evo, imate ogromne freske, murale maršala Kutuzova. Cijeni se Domovinski rat. I mali i veliki. Da, evo vidite. A tu u biti možemo i pretrčati ako smo dobro. Ćemo probati? Pa kad idući put staviti. Da. Ajmo sad, Ajmo odmah. sad. 3-4 sat. Pa ja mogu invalid. Sa rasturenim poljem. I kićmo. Če neće dva mladića. Hop. Škripi koje. Udeblja se kuma, jel? Evo još jedan legendarni spomenik. Kome? Muralu. A to je neki ono, Alija Sirotanović. Ne, to je koji se vratio s fronta, otac se vratio s fronta. A, otac se vratio. A da, oč. On je bio na svim monetama od jednog rublja na kovanici, taj, na poleću. Gospodin. Gaspadin. Tavari.